Ready, Bos. Prei kaler mau musuh jregen ya. Sing koyak depan butuh minyak, Bos. Cek kebeter mau musuh hartono ya. Kor sabi ngastete, cek sampai bodo sing ngetela. Oke, siap, Bos. Ya, sana. Dete lu, kok nggak ada bareng ah? Aku mak burun kau mimpi ngari ya. Dia mau nabi tamal le. Lagi mimpi. Cuk apa malam kapi. Lu ngajak hari pola gelem le. Mundi melolo, tak neros dire. Beda penumpang di mana pun. Halo, boleh di guys? Beda bungko guys. Ada apa? Abe ya lemes kapi. Mayor apa nomor ya? Mayo. Ya sing kok tempat terogi ya. Oke lah, dente buko. Oke. Ma Evan, niat aja kaki semelia. Saya nggak capek tak ada bareng. Iyalah, ayun mangkata. Ya, dengar lu. Apa nih? Dengar tunjuk lu kawan. Belala nih, sing kok keluar beda acara. Cik acara apa? Malah kau tem-tem lolo. Mayora nih aja kula gelem. Manip menurut ah. Demak kawan. Jok lah mayu ah. Nyak banyak tanya. Demak anak-anak dia. Kok mak curiga ya? Enjak kalah tulis jalan lah. Gila, kau jalan ah. Cik entar dem anak-anak rumah cik keburun. Ya bos, torna. Derma, aman. Iman anda ini bos, aman melolo. Oh iya. Partaje kok mun gake. Kor senga sambil ngastete. Tenang lah bos. Lo. Ready bos. Malah bareng si biasan rola. Oke. Datang tempat biasan lah. Ya bode pelanggan minta tren. Mari kaki langsung ngirim. Oke lah bos. Oke. Siapa kasan? Penitang pelanggan no paling. Prekedek. Le, mengkasih datang pelanggan. Predek. Beda bos. Beda. Engkau di barang anyar boleh.
Tak nyoba lagi. Dek mah bareng aja bos. Nyaman lah. Tahu saya beter, dijamin nyaman. Oh iya lah bos. Kok nyoba sanyar aja. Belum apa coy? Duaan lah bos. Iya lah coy. Gak absen bos. Oke lah coy. Anjir nyaman bareng sanyar dulu. Jadi guys, tayo nggak biasa nih. Maka tahu mung goreng mah nyaman kan? Boh, nah kini, kenapa tuh? Cek kaki bori jacuk tak endek nih. Kajian nih guys, jadi terus tahu. Sering kaki tangga bola cuma benda bareng mah nyaman. Mah ya mun mentora ah, ya sing kobong melia. Melihat apa dia? Derem muka kiri. Aning suruh tanya barang man nyaman. Derem mah, mun manjan mentora ah, sing kok pas mangkat ta. Duh, pola geng nyoba bayi. Malah tahu cek apa saya kebeli. Iyalah, sen kau motor ah. Oke lah, masa jalan Val. Prekedek. Prekedek. Jangan wah penakan aku. Anjali ngaki mencurigakan. Waduh, Sekemah, sekoning sepote. saya koning dua, saya bote hitung. Benerong kurang dugaan nih. Teknik Takosaki. Kudu lapor ke polisi. Sekoning kosong, ya tepat laris. Yang gue bilang kakinya. Ya secepatnya bos. Oh iyalah, tinuin kau nyari akina. Oke lah bos. Kaki nanti yang tempat biasa rola. Mereka tangan abu asan rakir desa. Siap lah bos. Positif tak gena gitu. Lu kok nelpon polisi kok. Lo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Berapa Pak Hulil? Ya beda saya mencurigakan Pak. Mencurigakan derem mah. Hari beda saya ngide kaki bareng terlarang Pak. Positif dia. Iya Pak. Ya biko ikan yang video nah. Oh iya, ada yang ngelakoni transaksi barang terlarang. Edi melokasin ya. Bisa kau kentar nah. Iya lah Pak. Biko makan saya loka. Oke.
Bos, kawan dari. Oke. Ya, stop na bos. Kita nak lu. Ya, beda pesanan boleh. Atraki ke tempat biasa nah. Siap. Oke bos. Oleh di mau berang terlarang kakek. Datang bos pak. Maya terakhir hubungan kok. Iya pak. Lima bungkon. Ini bungan pak. Jangan bergerak. Siap buru. Bu. Oh, Indro buruan. Beri hari konsep tretan. Tutup. Bener kakek pengedar barang terlarang. Barang terlarang apa, Pak? Are bukti na. Sekemah, sekoning sepote. Abe, titiji saya maksud kakek, Pak. Beri boleh bukti na. Jajal buka kada ke lu, Pak. Jajal langsung gerak ora. Abbe. Juga sugi barang terlarang lain nah. Ya masuk barang terlarang ya, Pak. Cek bedenang bulan pasah. Cek saking benih bulan pasah. Ya tak kira sampai tengah-tengah hari ya. Abbe. Iya, Pak. Saya maksud saya pote sekoning nang video aja. Nasi pecel lebih nasi jagung. Mentau barang yang ngari ya. Magi sing kok lagi ya.